Non man ka la pun ni supposi la so unboxing man pakuri ko la pen. Te kuru la pun. Hey guys, welcome to my back to YouTube channel. So pini bang ka online pen iban pisio hormonang le la pen pini bang ka unboxing kuri bang sinang baklang pon la pen. Non bang apa dar de pen unboxing le lang pon na. So non bang ka ya. Asa box ang sidala non bang ka. PC doma la ka non nili na pon. Flipkart pen mali la. Enta nang lang no. Non man ka la pun ni supposi la so unboxing man pakuri ko la pen. Te kuru la pun. Finally helmet sinang le la pen. Bawa tak bina ha arum. Oh. Price bang ke 1997. Aduh, helmet अच्छी चुका bang. Ke ya helmet ko bithola chikumo. Helmet chikumo. Da. Chikumo da. Oh. Phải thế ở vô gõ nang pu thế ở lo ba. Rồi. Thôi là pen non mang cái motor ko na stop sila kan pa ha. Okay, dak sila kan pa ha. Dak ha. Dan pang chin chinang nan kalau gai bang le. Ang lang dun sunat. Isi la dalam ha. Oke, dak sila kan pa. Ya, gai bang ta la. Laso helmet nang kalian si moto blogging na setup stami lugai rong la pen kupi apot lo la ke la pini lugai rong ke pen helmet bang ke moto blogging kuri dhut ke asa pu kichit duni helmet stami la pen abido bang pu claim o edat ni si pini bang ke ni stami laso helmet nang kalian si laso moto blogging na setup sta me kalugai pon lo pen pini pen bang ke moto blogging si nang stami thek pon lo pen helmet ke asa po dami chat ni lapan moto blogging kuri ke asa po ipulong tami chip chat doni apen labang hila hilia bede nang po ha ngela si tami kamera mobile pen si kakuri si tami meg chat po apen to nang lang thuba ma helmet bang ke nilong tami tinta ke do lapen pen ha lapen non edita dolang hem apen nang baklang mo so helmet si tami sekka ke lahen na ja nang lang tami ja Mungkin kita ke ya nilong stami tinta helmet do aro lahai bang tilaan phulong kalau guys stami chipo idat lati moto blogging stami ka kori bang ke sapo digdar do koklo lapen laba hai bang moto blogging kuri ke sapo kamera stami ki claim do kawa jani no lasi laba hai bang long ke logai ke dalo lapen ini hola
hadak bang si logai rong lah en abang ke sabo na pini video ke dak si kangton palo next video la cetong thuro na en pini video bang ke moto vlogging sa tap sina paklang mano chalo la next video le moto vlogging ke start bang sina paklang pon ko en nili video tame subscribe kelang betin subscribe man nili video kami en api mi video nang wan pipan bangpan nili kami la nang bawi pipan pa en kami right dun ji pan bawi pipan pa la en moto vlogging kuri pan en ini video ke taksi kami pala so next video lah kita